umugisha witaba abanyamugisha. The blessings reply to the blessed. Nibo bawugaba ukagenda. Kuko umugisha uragenda ugakuramo igihombo. Actually, the blessing goes and minus the loss and reproach. Hari abantu bajya bitiranya umugisha n'umutungo. Nta muntu numwe wigeze azurwa nuko akijijwe mu bantu bose muzi bazutse muri Bibiliya. Ariko abantu bazuwe n'imirimo. Nta wari gukora imirimo akennye. Umugisha wo mu gakiza. The salvation blessing. Iyo wamaze kumenya ubwo butwara ufite. Ijwi ry'umukanguzi. Iyo nicaye hano When I'm seated there, mba ndimo mbumvira. I understand on your behalf. Uyu mugabo ni umuhanga. This man is really wise. Ni umugisha It is a blessing kwigishwa n'umuntu uvuga ibyazi. to be taught by a person who speaks what he knows. Yabayemo. He lived in. Uyu ni umugabo wabaye za Gaza. This is a man who lived at Gaza. Yabaye za Palestine. He lived at Palestine. Yabaye ahantu Goliyati yarwaniye na Dawidi mu kibaya cya Era. He lived at where Goliath fought David at Elah Valley. Nge narahasuye ariko we yarahabaye. I visited that place, but he lived there. Urumva ibyo avuga ibyazi nuko nta buhamya yabahaye. He said what he knows, just that he did not testify to you. Sobanura gato usobanurire bano bantu imigisha yo mu gakiza. Explain to them the blessings of salvation. Murakoze. Thank you very much. Ubundi ubusanzwe. Normally, Imana igiye kuduha ingo. when God is going to give us marriages, Ntabwo turongora abakristo. we don't marry Christians. Ahubwo ntabwo tubana n'umugore w'umukristo, tubana n'umugore uvuka mu muryango wo kwa mabukwe. We don't marry the wife from Christ, but we marry the woman from our mother-in-law. Ubwo ni umugisha wo mu gakiza. Is that the blessing of salvation? Icya kabiri. Iyo The tubyaye second, abana, when we give birth, ntabwo umukristo abyara umukristo. a Christian does not give birth at a Christian. Ntabwo umukristo abyara agakiza. A Christian does not give birth at a salvation. Icyo si cyo. Is that true? Bibaye ibyo, pasiteri yajya abyara pasiteri. It can be that the pastor can give birth at a pastor. Bibaye ibyo abantu bavuka kwa shehe ntibaba babwiriza butumwa. It can be that the people from Muslims cannot be the pastors or the preachers. Ahubwo ikintu bihuriraho n'agakiza nuko Imana ibivuga mu isezerano. But the junction with salvation is that God speak about it in a promise. Ikintu rero tutamenya nuko urwana intambara yo kurinda isezerano. The problem we face is that we're not good at fighting for Sinza promise. kutwara umwanya munini w'umushumba yarampaye ka promotion. It is a promotion I was given. I won't take more time. Ntimwibuka ko Imana yavuze kuri gakondo ya Kalebu bari Kadeshi Baruneya. Don't you remember that God spoke about the inheritance of Caleb when there was Why a vineyard Kaleb Kadesh? agiye kuyirwanira kandi Imana yarayivuze. Why did Caleb took time to fight for it and God promised it to him? Nukurwanira isezerano. It is the battle for promise. Umugisha rero wo mu gakiza, The promise of salvation. ikintu gitangaje, What amazing. uduha kunyurwa n'ibidahari. It gives us satisfactions of what invisible. Example. Abakristo bakomya amashyi Imana ibaha umugisha. The Christians applaud, may Ugasanga God bless umuntu you. abonye ijuru ari Lazaro waryaga ubuvungukira bwo kwa Nyamutunzi. You find you receive heaven and it was Lazarus who ate the rest from the wealthy money. Nuko mushaka ijuru. Is Injira this mu how you buzima. look for heaven? Lazaro hari abantu bataramusoma. Lazaro Lazarus yari umukene, Bibiliya imwita umutindi. was poor, deeper poor. Wabaga mu rugo rw'umuntu udakizwa witwaga Nyamutunzi, yari afite buri kimwe cyose. He lived in a family of the person who was not saved. Lazaro They had yubaha everything. Imana ariko arasonza. Lazarus honored God, but he Afite became umugisha angry. wo mu gakiza, yahishuriwe Imana. He has the blessing of Muri we salvation. He afite got to know n'ubugingo. God, and in him there is Yari life. yakiriye ku buryo yemera n'agasuzuguro kuko azi icyubahiro cy'Imana kizabonerwa mu ijuru. Ikinaha ntakizi. Imigisha yo mu gakiza yirengagiza igasenya ibintu bibonerwa mu isi kandi byose by'umubiri. Imigisha yo mu gakiza ntigira n'isano nabyo. Ni imigisha ibonerwa muri Kristo igihe twihannye ibyaha, niko umuririmbyi avuga. The blessings of spirit of heaven, it doesn't have any junction with the spirit. The blessings of this earth are the blessings we get after repentance, which we got from Christ. Niyo mpamvu gukena ntaho bihuriye no gukizwa cyangwa kugwa.
Actually, it is why poverty does not have a relation with falling back in spirit or salvation in spirit. imigisha yo mu gakiza The blessings in salvation, ni tumeze nk'abapfa it is, we are like dead, nyamara turamiteka. but thee we live long. Si icyanditswe It is, isn't a scripture. umuntu umeze nk'upfa hari ihumure y'aho abandi. Do you think a person in ways of death can comfort others? turi abakene nyamara dutungishije nyamara amadene kuri botike. We are poor, but we sustain the many people, and you still have loans at the market. tumeze nk'abatamenyekana We are like nyamara turi ibirangirire. aho niwo dutinze we are rero. ariko famous. intebe yawe no mu kirori cy'umuryango w'iwanyu ikagira uruhande rw'insina yo kwiremba. But even your chair in the party of the family is located outside the house of where the party is happening. iyo dufashe umugisha wo mu gakiza When we take the blessings of uba ufite salvation, urufunguzo rw'imigisha yo mu mubiri. it has the key haleluya. physical blessing. umugisha wo mu gakiza The salvation blessing, iyo wamaze kumenya ubwo butwaro ufite when you already know that authority, ufunguza indi migisha. Hallelujah. to open other blessings. nta muntu n'umwe wigeze azurwa n'uko akijijwe mu bantu bose muzi bazutse muri bibiliya. ariko abantu bazuwe n'imirimo. I know. ntawe ari gukora imirimo akennye. No one was resurrected by his Sobanura aho hantu. salvation, but Bivuze he ko was resurrected by umugisha the wo works mu he did to bifatika people. To me, the blessings of what tangible, niwe uvamwo amakamba. it is what comes out crowned. ntabwo wabona Exactly. ikamba utakoze. Exactly. You Si did not ibintu receive a byumvikana crown se. and it did not work. None This se is understandable. wakora se udafite icyo ukoresha. Do you think you can work with not what to use? bibiliya iravuze ngo bene umuntu wubaha imana The Bible says he who orders ingororano ye his reward, ni ubukire. his riches. none se ubukire ni iki? So what's riches? ni ukugira ibikunyuze It is to n'ibitera abandi satisfy ihumure. you and what converts others. ntabwo ubukire ari ugutunga byinshi. None Lazaro Riches, it yazize is iki? not to keep a ni load. ukugira ibikunyuze It is to have n'ibiha what abandi. satisfies you and what comforts others. abantu benshi bafite umugisha wo mu gakiza Many people with salvations of, ni I mean, ukuri blessings of kw'imana salvation. umuntu abasanga bashonje. You find them ashonje hungry. inzara imumereye nabi. You find them hungry, bakamubwira imana igabura batamuhaye ku igaburo imana yatanze. and they tell them the God who feeds without giving ariko him food. tuvugishe ukuri, But let's be open for truth. ubu umuntu yaza ashonje Can a person come to you while he's hungry nkamubwira ngo pfukama ngusengere, and you tell him that, Neil, I pray for you? ibiryo binyure muri wireless se? Do you think food will come through Ntabwo wireless? mu bintu abarokore bakennye ntibakennye amasengesho. Among what Christians aya are poor samatare yari for, they gukora are not aya poor kizabonwa for arahagije prayers. aya The prayers kanyarira of ntiyari yoroshye Samatare kizwabona, and ayi the kadeshi Kanyarira ntiyari prayers yoroshye of ayi shiro rya Shilo Isiraheli ntiyari of yoroshye Israel wasn't ayo that twiyirije easy. ubusa ntiyari yoroshye. ayo Those yose of what we yakora, fasted can work. ayo yakora. Can muzi work. impamvu dusenga kenshi ariko ntidusubizwe? Do you know why we pray many times but we're not ubugingo answered? budutera inyota yo kwegerana n'Imana, Everlasting life thirsts us to get closer to ariko God. kubera ko dufite imigisha yo mu gakiza twagera imbere y'Imana ntidusaba ahubwo tugataka. But because we have salvation's blessings, we don't Muzi- ask from God, but we plead. muzi ikintu gituma dutaka ni uko tuba twajyanye ibituremereye ibiduteye tukavuza induru. Ni musome bibiliya wenda nsorezaho. Do you know why we plead? It is because we take the reasons of pleading. Mose ageze imbere y'Imana When Moses reached before God, ntabwo yigeze asaba gutabarwa, he did not ask God for rescue. yavugije induru. He shouted out. Imana ibura impamvu atatsira amuga ngo niki gitumye untakira. And God had no reason of his plea. He was Yes, like, why you we- pleading to me? ntabwo yigeze agwa ku ntego ngo abwire Imana ikimugenza. He did not speak direct to the target and tell God the yumvise reason. guhorera kw'amagare arebye inyanja na Pahiroti na Berisefoni imisozi yari ibari imbere. Imana yaguti nyamanza niki gitumye utaka. He looked at the horses and chariot. He looked at the mountains, and then he Iryo called s- upon to the Lord. He told him that, keep quiet, were you crying? iryo sengesho ni rusange ku muntu wese ufite umugisha wo mu gakiza ariko utagira imigisha igaragara. Ni amarira, ni ugutaka, ni ukuboroga. Niyo asaba ntazi asaba iki.
That's a common prayer to Ntabwo azi everyone who has asaba the iki. blessings of spirit, because you shout out without knowing the reason. iyo umunyuze utwaye imodoka aravuga ngo abakire sabana. When you pass by them driving, they say rich people are Twarasenze proud. barasubizwa. We prayed and they're answered. Twarasenganye baratwibagiwe. We prayed Yo. together, they forget about us. Umunyuraho wambaye neza wisize ufite impumuro nziza oderi yumvikana nabibone. You passed by Yo. when you have a good smell, they say you're Namwe proud. nimureba abigishwa ba Yesu baravuze ngo iki? Mariya asutse amavuta ku birenge bya Yesu. Look at Baravuze the ngo disciples yapfushije of ubusa. Jesus, what they Iyo say, when tuyagurisha Mary poured oil on him. tukazana amafaranga. They said he misused it. We Ibintu better byose sell it. bipfuye ubusa. Everything is Ataha useless. ubukwe bwawe uraya. He goes to your wedding Wakwambara and they say umwenda you uhenze spend a lot. urakabya. When you are in an expensive clothes, they say you exaggerate. Abona ko ibyiza by'inaha bitamukwiriye. He really thinks that they don't deserve what's good of this. N'ibihangano Wow. by'indirimbo. Even the poetries of songs. Naho ibindi wabireka mana ukampindura igikoresho cyawe. He just thinks that no, Maze you can leave ukazampa everything n'iherezo behind. ryiza And you naho turn me your ibindi. tool and you give me the good end and the rest are not good for Oh. me. I'm okay with iyo it. ni imigisha yo mu gakiza. Ni imigisha yo mu gakiza. Iyo Those are blessings from salvation. Yesu yayigize ibanze. Jesus turned it the Yesu foundation. yaduhaye imbuto Jesus gave us a seed aduha n'umurima and he gave us a field agusha n'imvura. and he gave us the Ariko rain. uwahawe imbuto yarayibitse ntiyayibibye. But he who was given a seed did not Umurima sow uguyemo it. imvura And when the rain came to the field, hamera ya miruho yose mubona dusarura. it grew all the someness that you see we grow. Niyo mpamvu mubona ari ibyo tubamo. This Soza is rero what you see we always live. So by concluding, Imana igitanga umugisha ugaragara wo mu God bifata. can give out to the blessings of what tangible. Imigisha yo mu bifatika Imana igiye itanga iherekeza ijambo rivuzwe n'akanwa k'umukiranutsi. God is called to the word said by righteous. Bwa kabiri itanga ubutware bwaho ibirenge by'umukiranutsi bikandagira. Number two, he gives Ibyo byose us ni authority amasezerano of Bibiliya the feet ivuga. of the righteous where is stand. Icyo muzatuza akanwa. The Bible says that whatever you shall confess Kabiri with your aho mouth. muzakandagira. Number two, where you will stay. Gatatu Number icyo three, muzerekezaho amaboko. what you shall take your hands on. None se niba utatuye So if you did not confess ntukandagire and you did not step somewhere n'amaboko ntagereye and your arms did not reach there, wagerayo gute? how comes you Aho there? ibitekerezo by'umuntu bitarajya arinda apfa n'ibirenge bye bidashyitseyo. Where your thought yet reach, you die before your feet arrive. Imana ibaha umugisha. May God bless That- you. noneho So then, ndimo ndabariza abakristo. I'm questioning on behalf of Christians. Uyu mugabo icyumweru gitaha tuzamuha icyumweru cyose. Next week we will give him the whole week. Mubinyemerere. Please allow me that. Ejo niwe uzatwigisha. Tomorrow he will be our preacher. Ejo Tomorrow. kuko iki cyumweru gipanze. Because we already booked this week. Haleluya. Hallelujah. Aratwemerera araza atangire hano ku cyumweru. He will accept and come to begin here on Sunday. Azasoze ku cyumweru. And he shall end on Sunday. Tuzategura iminsi 7. We will prepare 7 days. Tugiye gutegura insanganyamatsiko yayo. We will have its theme. Kugira ngo So that abantu muze mubaze ibibazo. the people should come and have some questions. Uyu ni umugabo ufite ubutunzi bwinshi. This man has great treasure. Ariko kugira ngo bwakire But for you to receive it, ni seminari ni ukumubaza. it is a kind of questioning him. It's a type of seminar. Afite uyu mugabo twakoranye kuva ino church itangira. We worked with this man since the beginning of this church. Itorero riramubaza. And the church questioned him. Abamubajije icyo ashaka kumenya barubatse barakomeye bateye imbere no ku maradiyo twajyagayo na televiziyo bakatubaza ibibazo. And the people Za questioned BTN him for murabyibuka. what they're curious of. They did it and they prospered. Even on TVs, we've been there. Muri ve And overnight, ntabwo iyi ngiyi turi bubane kuko tuzaturi kumwe na Pastor Rukundo Jean Paul guturuka muri Zion Temple. we won't be with him because we'll be with Pastor Rukundo Jean Paul from Zion Temple. Hamwe na El Shaddai. With El Shaddai choir. Murayizi? Do you know it? Chi kamo. Those who sang the song Chikamo.
tuzaturi kumwe na wa mugabo witwa David. We shall be with David. Pastor Rukundo muramuzi Zion? Do you know Pastor Rukundo from Zion? Wo bita Jean Paul. He's called Jean Paul. Abo biganye mu Buhinde muramuzi? Those who went to the same school in India, you know him. Yeah, ni umvare kamubwire nugusenga ukagera kubiti diamond zitangira kubweshagurira ari inyuma mu gikari. The demons cry out from the veranda outside there. Fite ikibazo ahubwo poster nimara gusohoka hano hazaba hato. I have a problem that if the post is printed out, we shall have a small place. Ibyabaye hano ejo bundi mwarabibonye? Didn't you see what happened here last time? Uyu mugabo rero This man then, ndashaka we ko tumuha icyumweru kuva ku cyumweru. I want to give him a week from Sunday. Ejo muranyemerera You will allow me tomorrow? tumwakira umwanya munini. We give him long time. Urumva kubaza bitera komenya. You got questioning is good and it causes you to know. Turifuza ko abakristo uretse no kwakira iby'Imana ivuga banakira iby'Imana ikora. We wish that Christians not only to receive what God say, but also what God works, you receive it. Uzamenya imikorere y'Imana kuko wahishuriwe imigambi y'Imana kuri You wowe. shall know the working of God because you've got to understand the plans of God upon your life. Ejo turamwakira kare. We are giving him time earlier tomorrow. Agira igihe cyo kubwiriza. He will have enough time to preach. Tugire n'igihe cyo kumubaza. And we got time to question him. Icyumweru gitaha rero. And next week then, Ku cyumweru urumva azabwiriza amateraniro abiri. you guys will preach in 2 services. Ayaya. Reka tumwumve. Let's listen from him. Reka tumwumve. Let's listen from him. Nyemerera Allow me. mubaze gato kuko aricyo kintu urokomojeho. I ask you one thing that you spoke about. Imigisha yo mu gakiza umuntu ayibona ryari yakoze iki? How can you receive the blessings of salvation and what does it require you? Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'Umukiza Yesu. Pointre. Enough. No, turi gusubiza ikibazo babajije. We are Imigisha yo mu answering. gakiza umuntu ayibona ryari yakoze iki? You get the salvation's blessing how and when? Igaragara kubw'ubuntu bwa Kristo You receive it by the grace of mu gihe Christ. wa muntu yihanye ibyaha abaye cya cyaremwe gishya twavuze. When you repent Amaze and kwakira become the Yesu. new creation. Abarazwa imigisha yo mu bumana. To me, your inherited godliness blessing. Ntabwo ari uko mu gakiza hatarimo imigisha ifatika, ntimuze kunyumva muri iyo context. It's not that in salvation there is no tangible blessings. Do not understand me in Mwihangane that gato context. mbarogoye. Let me interrupt you. Ubu ntwaya ya mazi inyota yanyica. I can carry this water. Do you Mukoresha think I ubwenge can be butekereza. dry? Nyatwaye inyota yanyica. Do you think I can die by thirstiness? Yanyica ndetse cyane. It can kill me and that deeper. Ikintu cyatuma itanyica ni ukuyanywa. The reason why I cannot make me suffer it is to drink. Ni ukuvuga ngo imigisha yo mu gakiza, Bibiliya iravuga ngo Imana yafashe imigisha yose yo mu bumana iyishyira muri Kristo irangije iramuduha. The Bible says that God took all the blessings in Christ and He gave Twebwe Him to us. dutwara Kristo w'ubugingo gusa. So we carry Christ of everlasting life only. Ntidutware Kristo w'umugisha w'impinduka zigaragara. But we don't carry Christ of visible change or Niyo transformation. mpamvu batubona na Kristo ariko umwuma tuwufite kuko ntitwigeze tunywa ibiri muri Kristo. That's why they see us with Christ and they see us with thirstiness because we did not drink water in Christ. Imigisha yo mu gakiza iboneka umuntu yihannye The imbere blessings of y'umukiza Kristo. salvation is founded when you repent by grace and when Nicyo gusa. you before the Lord and you change a new creation. Akora gasobanukiwe? Did you understand that? Aha. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu rero After you receive Christ then, kugira ngo abashe gupfumura for you to make a breakthrough, wa mugisha wo mu bifatika the blessings of what tangible, bya bindi those ubona abarokore badusuzugura kuko inkweto ihengamye kandi tuvuga indimi. that you see Christians are despised because our shoes are old and we speak in tongues. Kugira ngo noneho So then for tubashe no kugira imigisha y'ibifatika atari ya migisha yo mu gakiza gusa n'imigisha y'ibigaragara tubibona gute dukora iki tubigenza dute? how do we do that and in which requirements that we can access those blessings?
umuntu wese Imana yimuhamagaye Whenever God calls everyone, intumbero y'umuhamagaro we ibiri arawundi y'abantu b'umugisha kuri we. the purpose of your calling is around the people of blessings to Rero you. iyo umuntu amaze guhamagarwa Then after your calling, ikintu cya mbere gihita kitubuza umugisha wo mu muhamagaro. the first Iyo thing that obstacle you the blessings of iyo calling. tuvuga guhamagarwa twese dufite icyiringiro kimwe n'umuhamagaro umwe muri Kristo Yesu. We all have the same hope and one Hari calling abantu to Imana Christ. ihamagarira gukora There are some God called for working, bakabera umugisha itorero ndetse n'abizera. and you become the blessing to the church and Hakaba believers. n'abantu Imana ihamagara kuba ba full time. And there are others God for being full time. Ikintu cya mbere gituma uyu muntu atagera ku ntego ku iterambere rye first of all nuko muri mayindi ntaririmo. The first thing that hinders the prosperity, it is because you don't have it in your mind. Mu mitekerereze ntaririmo. In your thought, you don't have prosperity. Iyo ntaririmo amahitamo yawe When you don't have it in your mind, your agutwara kure choice y'umugisha wawe. drives you far from your blessing. Icya kabiri ahantu duhamagariwe Number two, where we call, naho haratwafekta mushumba. it also impacts us. Ikindi cya gatatu Number three, umugisha urasarurwa. the blessing is reaped. Ikintu cyose gisarurwa kiranabibwa. Everything reaped is sowed. Ikintu cyica abanyamuhamagaro nuko bashaka umugisha basengeye ntibashaka uwo bakoreye. The reason of death to the called people, they look for the blessings they pray for, but not they worked for it. Ibyo bintu byica itorero bikica abanyamuhamagaro byica igihugu. Gushaka umugisha dusengera kuruta uwo dukorera bituma tubika n'umugisha w'abandi. It makes us Yo. keep the blessings of others to pray for the blessing instead of working for it. It breaks the country, breaks churches, and takes us down. Noneho usanga umuntu ubitse umugisha w'abandi ari kuwusabira wa muntu yawimye. Imana iguha umugisha. Njya nkunda kubwira abantu nkabwira ntimukansabira umugisha ahubwo mujye mumbera umugisha. Kuko uri kunsabira wowe ni nko kunsabira umugisha ni nko kujya kubwira mama ngo mbyara. Kandi already yabisoje kera. Gusabira umuntu amahoro ni nko kubwira umugore w'iwanjye ngo reka tubane. Turabana turanabyaranye. Ahubwo muha amahoro nawe ayaha abandi. Mbera umugisha nanjye nkubera abandi. Do not. Kugenda dufunga umugisha ubwabyo. Sorry erate. It's okay. Kugenda dufunga umugisha ubwabyo bituma tuburira rimwe twese. Actually, you people, instead of being the blessing to others, you confess the blessing to others. It's compared like telling your mother that, Mom, give birth at me. You already are giving birth to your mother. So whenever it happens as such, you block the blessings of yours and other people's you should become the blessing for, and you block it. And this is become like an inheritance, something genealogical to all of us. Umugisha rero ufite uburyo ucuritsemo pare raporo n'amarangamutima y'abantu. The blessing is reversed concerning to the emotions of people. Mwebwe iyo mugiye gufasha mureba ba bantu bababaye kuruta abandi. When you're going to help, you look at those vulnerables. Uzi ikintu ukoze Do you know what you did? uvomeye injerekani itanafite n'igitonyanga ku ndiba. You just fetch for a jerrycan which doesn't have even a drop on bottom. Munyumveho gato. hatinda aho hantu Listen to tuhamenye. me. Iyo uvomeye iyo njerekani akwishyizemo katuzuye nyirako arakaranguza akagahita gashira. When you fetch for that empty jerrycan, the owner can drink that water and Ntabwo use ari it mu Rwanda directly. gusa. It's not in Rwanda Ni only, abanyafurika benshi but are many ntabwo Africans. bazi kubiba umugisha mu mugisha. They don't know to sow blessing and blessing. urugero Ubundi umurima w'ibishyimbo muzarebe abantu biza agronomy ahantu igihingwa cyera niho bagitera. Actually, where you crop some soil is where you plant. Nibyo Mariya yakoze yasutse amavuta ku yandi This is Mary. ayashyira ku birenge byera. She took it on holy feet. Haleluya, haleluya. Niko yabigenje. Ntabwo yari gukora ikosa. None se ari ibirenge bya Yesu The ari feet of n'ibya Jesus Yuda ibyari bikeneye koga n'ibya. and the feet of Judah, N'ibya whose Yuda. feet wanted to be clean. Ibya Yuda n'ibijyaho amavuta But the feet of biragira Judah igiciro receives kingana n'amavuta bagisutseho kuko nta yandi ariho. yababa we what it shall be equal to the same oil on what's on it, because it doesn't have it more. biki Nyine agaciro k'amavuta bamusutseho
niko agumana kuko nta kandi yari afite. yesu Yes. we He will keep the value of oil poured on him because he didn't have other oil. Ariko But ibirenge bya Yesu the feet of Jesus already ni Mesiya. it is Messiah. Yitwa uwasizwe. He We. is God anointed. Amavuta nayashyira ku yandi If he pours oil on other oil, biraba bibaye upgraded. it shall be upgraded. Baraba bapuguratinze, baraba bazamuye intera y'amavuta. It shall be a kind of exhaustion to anointing. Niko Imana yabivuze. This is how God said. Yaravuze ngo Aburahamu we He said, Abraham, nguhaye umugisha, I bless you nzogeza izina ryawe kandi nzaguhindura and I will turn you umugisha. blessing. n'abawuguha Umva igitangaje, Listen to what uzagusabira amazing. umugisha He who shall pray for you the nawe blessing azaba shall be Azawawe. blessed. bise n'evaporation. Which means that a kind of Umugisha wa Aburahamu evaporation, the blessing of uri Abraham, evapoye usubira ku muntu umwifurije iki? it Icyo rero reciprocally goes mwebwe to the mwita one who gukorera wished the umugisha blessing ni to them. ukuwukorera ku batawugira. What Yes, is called we. blessing for you, it is to Natash. serve blessing to those who are not blessed. Nicyo abantu bita gukorera umugisha. This is what people call to work for blessing. Kandi nta muntu n'umwe uba umuhesha w'umugisha And no one can be the blesser adafite uburenganzira mu cyumba cy'ububiko bw'umugisha. without having the right in the room of blessing. ngwiki Arega ni ibintu birojikoma n'ubwenge bwumva. This is so logic to the wisdom of understanding. None se umuntu aragusabira umugisha Someone will pray kandi for you the nyiri blessing, kubika umugisha nta mwizera and the nibura blessing keeper does not trust them. ngo navuga ngo Imana iguhe umugisha, And at least if he say, may God bless you, umugisha wikure mu bubiko witabe kuko the baraworiyanze. blessing bring itself from the store because it's well oriented. Umugisha witaba abanyamugisha, The blessings Yo. reply to the blessed nibo bawugaba ukagenda. are the ones who can share it out. Muzi Bibiliya igitabo cy'ubuhanuzi Do you know the book of prophets? cyita Eliya umuhanuzi w'umuriro. It calls Elijah the prophet of N'ababyize muri fire. teoloji bamwita umuhanuzi w'umuriro. And those who learn it in Ni theology, ibintu they call it byoroshye the rero prophet of fire. guhagarara ikarumera agahamagara umuriro. It is something easier to stand to Carmel and call fire. Asanzwe ari wo He is fire. nawe uhamagara If he calls, umuriro wumva nyir'ubwite urumva uburenganzira it shall be uramwumva fire. umanuka. It shall understand it and descend. akisa wowe nukenera kubera umuntu ihumure, If you need to be the comforter to mufashe a umubere person, ihumure agirire ishimwe kuri wowe, ariko nukenera umugisha urebe abantu abahesha b'umugisha. haleluya comfort them and be comforted from you. But if you need the blessing, Umugisha. bless others. This is what we call blessing. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Amen. Amen. atanze umucyo muranyuzwe Did he give out a clear answer? aha Well, sasa rero now then, narababwiye I told you ndavuga ngo twinjiye mu bihe byacu that we are entering in our season. mumbwire ngo ibyo utaramenya ugiye kubimenyera Tell your neighbor that what you yet know, you will know it from here. ibyo wibazaga And what you was questioning to yourself, turashaka kubatumirira abakozi b'Imana we need to invite for you the servants of God. vuga ngo bagiye kujya bagusanga Say they will be meeting you here. nuzongera kubariza muri komenti muri YouTube ugiye kujya ubabariza aha You shall no more question in YouTube comments, but you'll be live. vuga ngo ugire ijambo Say you have a word. ugiye kumenya umugisha You will know the blessing. ugiye kumenya abahesha b'umugisha You know the blessers. haleluya Hallelujah. Aburahamu bivuga ngo akiri kwa Tera nta mugisha yari afite Which means when Abraham was to Terah was not blessed. Natera ubwe ntawe yagiraga. And even Terah was not Niyo blessed. mpamvu Natera yakurikiye Aburahamu kuko yari amaze guhabwa umugisha. That's why he followed Abraham, because he was after blessed. mu yandi magambo gukurikira umunyamugisha nta gihombo In other words, to follow the blessed person, there is no loss. Niba ari ahantu umuntu ashora ntahombe, If there is where you can ni invest and you ni don't fall ukubiba in ku loss, munyamugisha. it is to sow in a blessed person. Ibi mbivuze If I can say this,
logikoma ariko nabwo logique y'abantu bapfuye mu kirere cy'umwuka. Actually, logically, for the people who are dead in spirit, N'ubujiji. it's a kind of Ariko ignorance. spirituellement But spiritually, n'abantu bafite ubwenge bwagutse. even the people with the expanded mind, Aho kugira ngo mari igihe nshora ahantu mpomba buri munsi. instead of investing, we're always falling lost. Ndababwiye ngo mu ruhande rw'umubiri n'ubujiji. I'm telling you that by the side Nafata of ibisigaye bitarahomba byose. flesh, it's low as Nkabishora ku banyamugisha. I can take what's yet Kuko been in loss and umugisha use it uragenda of a ugakuramo blessing. igihombo. Actually, the blessing ugakuraho goes and minus the igisuzuguriro. loss and reproach. Hari abantu bajya bitiranya umugisha n'umutungo. There are people who confuse blessing and wealth. Kandi abizera abakristo And the believers or Christians, batarikuramo ko gutura ari ugufasha. before taking out in Ntibazigera themselves that bamenya offering umugisha is icyo a ari cyo. help, they shall not Oh, yeah. know what the blessing is. Abantu benshi bazi ngo iyo batuye baba bafashije umukozi w'Imana. Many people think that whenever they offer, Ahubwo they help mureke the mbabwire servants no of God. kwakira ituruzanye nabyo ni ukugufasha nabyo But ubwawe. let me tell you, even to receive the offer you bring, it's a help to you. Yes we. No kwakira ibyo utuye Even to nabyo receive ubwabyo your ni offer, ukugufasha. it is to help you. Rero uretse no gukurikira umunyamugisha, To follow a muri blessing. abizera mwese n'abadukurikiye online, Even the people who are following to us Rusi si online, umumowabu your kazi. believers. Ruth is a Moabite. Mowabu jusqu'à présent iri mu ntambara ni Jorodani. Moab up today is in battle with Jordan Nibi Mowabu at Moab. akurikiye Naomi She followed Naomi wo mu Isiraheli. from Israel. Hari ikindi Is there anything more? agezeyo yitwa nyirimirima. She reached there, she became the owner of the field. Imbuto zahinzwe adahari abaye nyiribigega. The seed planted by ukumukurikira her gusa. absence, she just received. It is None- to follow her only. None se ni iki kidutandukanya n'abanyamahanga ku byo kwizera? So what separates or differentiates Ni with ugukurikira Gentiles Yesu by faith? byonyine. It is to follow Jesus only. Abantu bize umubare hari unité de base na nombre bench. Actually, the people who did mathematics, there are Nombre basic bench ni units zero. and the benching number is the 0. Unité de base ni rimwe. The basic unit is 1. Iyo tubara duhera kuri unité de base nombre bench turayibika. When we count, we start from basic Imibare- unit, not the bench number. Imibare irangirira ku 9. And numbers are ended to 9. Duhita dufata unité de base We just take the unit of igaheka nombre bench. and it carries the bench. Nombre bench ikurikiye unité de base ihita iba fois 10. Exactly. The benching number that follows unit of base Ikuba inshuro become 10. times 10. Niba 0 ikurikiye umubare ikubi inshuro. If the 0 following a number multiply its Ubwo umuntu number, ukurikiye umunyamugisha w'abarwa I know. So how can you count it when you follow the blessing? we abarwa ati. How can you be considered? You're good None se mathematician. tubaho urugero rwa Karebu w'umunyegiputa se Can I give you the example of Caleb from wakurikiye abisiraheli gusa agahabwa gakondo? who followed Israelites and he was given an inheritance? None se tubaho urugero rwa ndese Who can we rwa give you rwa an example Gidiyoni of? wo kwa Yowasi wigiriye guterura umuhini gusa Imana iravuga ngo wamunyembaraga we. Ntabwo ari umuntu akubise, si umuntu akubise, si uwavugirije induru, si ibuye yateye umumediyani, ni umuhini ateruye gusa kugira ngo asohoze icyo Imana yavuze. Hallelujah. Kuba inyuma y'umuntu Imana yahamagaye, To stand behind one ukurikira whom God called. ukurikira umuntu Imana yahamagaye. Oh. To go next or after the one whom God called. Yes we. None se kubera iki Imana yaremye marayika ikarema n'umuhanuzi? Why did God create an angel and a prophet? Marayika ni intumwa y'Imana ku muntu, The angel is the messenger of God. to a umuhanuzi man. ni intumwa y'umuntu ku Mana. A prophet is the messenger of a man from God. None se Gasobanura ko none se kandi. muri mwe ninde watuma marayika? Who can send an angel among you? Ariko se mubwira abantu ngo babasengere? But do you tell people to None pray se for ubwo you? bisobanuye iki So nyine? what does it mean? Umuhanuzi ni intumwa y'umuntu ku Mana, marayika ni intumwa y'Imana ku muntu. An angel is the messenger from God to man, and the None prophet se is a messenger niba of a man ukurikiye to God. umuntu uzi ko ashobuja, So if you follow a person who knows that you're ubwo master, n'uba ugize n'ubutoni kuri shobuja. to me, don't you feel, Ibyo si ikintu cyumvikana. favor to your master? Isn't that understandable? Imana ibaha umugisha. May God bless you. Ni ibintu byumvikana. Yeah, it's understandable.
You can keep talking. hari ikindi giteye urujijo Keep more. murakoze Amen. agapfundikiye gateye amatsiko nahera. Let's meet up tomorrow. It's too deep. Bavandimwe, Dear brethren, dushatse kubasogongera. Abari bamubonye bwa mbere ni bande? who saw him for the first time? Olivier, urafashijwe? Olivier, did you learn something? Oya, ni bande bari bamubonye bwa mbere kuri aka gahande? Who saw him first on this side? Ngibi rero ibyo turimo tubategurira. This is what we're planning for you. Twarababwiye ngo nimubanze mureke We told you that to be still for a while. tubanze turangize ibyo twarimo dukora hari ubundi tubereke ibigiye kubera. We end up with a construction we had. Mugiye kuba abantu buzuye. You're going to become full people. Haleluya. Hallelujah. Narababwiye ngo I told you that jewe ngiye kubahanurira ariko ngiye kubazanira abigisha. I prophesied to you, but I'll bring to you the teachers. Aho kugira ngo Instead baguhife of giving you a fish, nibakwereka uko bayiroba. be taught how to fish. Ubu rero jewe nzajya manura nguhuza n'umugisha wawe ariko nawe uzi uburyo ugomba kuwukorera. I'll be praying for you, connecting with your blessing, but knowing how to work. ijwi ry'umukanguzi.